Menurut buku Tatang Sutarmin, lamun Mang James rek indit sok diketruk-ketruk sapatuna ku aing rek digawean. Asupkeun duit mainan. Haha, si sebelu herek nipu ke aing. Si kana teh nonton palsu si kana teh kaya. Bener. Tak nipu ke aing. Goblok, tipu dari ku aing. Mang James. Mang James. Reka mana menik ginding kitu? Mang James menik ginding kitu. Reka mana? Aing teh eka warung. Heeh. Si Kukun Reka naha? arek nukeran duit aing 100.000. Kabeneran mana datang? Terus? Aing nukeran duit 100.000. Aing Mang James yang anak lagi aing 100.000 mah. Sia mah. Nggak bohong. Kata pokok aing tadi mana tos kajual hayam ka Mang Abudin sia. Pasti aya 50.000. Dia kan aing nukeran 100.000. 100.000 aing tah. Dua kilo. Pas 100. Deket. Nah, 100.000. Ay, Hatur thank you sia sebelum aing. itu Mang Aing keur bayar nu gawe sia sebelum. Aing mah tadi. Aing rek nipu Mang James. Ini parah nih. Duit aing 100.000. Tenang, tenang.